Muri Chad amajwi yavuye mu itora rya perezida ryo ku cyumweru yatangiye kubarurwa. Perezida Idriss Déby Itno byari byitezwe ko azongera gutorwa ku buryo busesuye akongera imyaka 30 amaze ku buyobozi. Muri Benin naho hatangiye kubarurwa amajwi yavuye mu itora rya perezida ryo ku cyumweru ryadurumbanijwe namwe mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi biturutse ku rugomo rwatangiwe n'abatari bashyigikiye perezida Patrice Talon. Nyuma y'uko bitangajwe ko Ismail Omar Guelleh muri Djibouti yongeye gutsindira indi manda y'imyaka 5, indorerezi zirimo iz'umuryango w'ubumwe bwa Afurika bavuze ko itora ryabaye mu mahoro kandi rikurikije ibisabwa. Muri Nigeria ho abakekwaho kuba intagondwa za Kisilamu baba muri weekend baragabye igitero kandi bagatwika ibiro by'imiryango mpuzamahanga myinshi itanga imfashanyo mu majyaruguru ashyira uburasirazuba. Amato y'abanira inkombe za Espagne uyu munsi kuwa mbere yajyanye mu kirwa cya Canary imirambo 4 ukuye mu bwato bw'abimukira b'Abanyafurika.